Zdaj bom pa naredil eno HDR fotko. Boli! Živijo! Evo, ta teden sem jaz imel dopust. Tle moram jaz dol. Tako, evo, ta teden sem jaz imel dopust, izkoristil sem ga bolj malo, zato ker vreme ni bil najbolj na moji strani. Zato sem se odločil, da danes in jutri izkoristim dan in gremo na Golico, kjer so trenutno narcise. In ker nisem se mogel odločiti, da bi šel na zahod, da bi šel na vzhod, sem se odločil, da gremo na oboje. Tako da smo se odločili, da gremo zdaj na zahod, prespimo v koči in jutri še na vzhod. Z mano sta še kolega Gašper in pa Maša zadnji. Say hi. What up? What up? In to je to, gremo do skladišča, pa gasa dalje. Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. I just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call a pastor, doctor. I got a sixth sense for imposters. So now I'm coming for the whole roster. It's not a game, why you playing with me? You could double back, lose track, try and hang with me. It must be in my veins, something you can't tame, cause I break the chains. Can't control me. Mi smo se odločili, da gremo še vsem na zahod na vrh Golice, ker pač pri koči je že senca. Tako da malo prepozno smo se odločili za to idejo, ampak če da imamo orang tempo, znamo še ujeti. Imamo to, Gašper? Imamo to! Imamo to. Evo, akcija dalje. Ne tabo. Nisi. Jaz sem. Takole izgleda koča vznotraj. Zvedeli smo že nekaj zgodovine o sami, nekaj se mi smejati. Zdaj sta prej dve koče na Golici. Ena je bila na vrhu, se imenovala Kadilnikova koča, in pa ta, kjer smo zdaj noter. In v drugi svetovni vojni so obe dve požgali in to so obnovili leta 1984. Ta koča se je takrat imenovala Kangkogel, Hute, kako se reče, Hute koča? Hute. Ich spreche keine Deutsch. Sie sprechen keine Deutsch. Sie spreche. Do koče smo rabili koliko? Uro 26. Uro 26, to pomeni z easy tempom, vmes smo se ustavljali, malo pofotkali, ni bilo nekega teranja. Sončnega zahoda
smo nekaj ujeli, ni bilo zdaj to toks. Moram dati očala dol, zaradi tega, ker mi fokus beži. V glavnem, koči so ful prijazni, res je ful dobro za jesti. Gašper, dober tek. Dober tek, Aljaž. In publika YouTubea. Midva sva jedla ričet, kar zna biti slabo za Mašo. Vzhod ni bil tako, kot smo si zamislili, ampak je vseeno naredil en tak ful dober efekt s tole meglico dol pa oblaki. Zdaj bom pa naredil eno HDR fotko. Dal bom v foreground, dal tole narciso. Naredil bom stek 3 fotk. Eno pravilno osvetljeno, eno preosvetljeno in eno podosvetljeno. Pa da vidimo, kaj bo ratalo. It's not a game, why you playing with me? You could double back, lose track, try and hang with me. It must be in my veins, something you can't tame, cause I break the chains. Can't control me. I got the power, I got the keys, cause I break the chains. They try to hold me, I'ma push back, just wait and you'll see. Please excuse me, your honor, but you can't hold me no longer. Po novem sem napajalnik. Hvala, Aljaž. Mi gremo v dolino, imeli smo se ful fajn, dobro smo preživeli tale 2 dni, čeprav je bilo v bistvu en dan, en večer pa eno jutro. Kljub ne najlepšemu sončnemu zahodu in ne najlepšemu sončnemu vzhodu smo izkoristili, kakor se je le dalo. V koči so ful prijazni, res poskrbijo za tebe, se res potrudijo, da ne greš lačen, ne žejen od njih. Mogoče malo ne naspan, a ne Maša? Mogoče ješ fejst, ampak je v redu, se splača. Evo, Maša ni mogla spati celo noč, je spala mogoče lih 1 uro. Gor smo šli po zimski poti, dol smo se pa zdaj odločili, da gremo po letni, da še ona vidita, kako izgleda letna. A no? No. Please excuse me, your honor, but you can't hold me no longer. Can't you feel the vibrations? I broke out and left traces. Go ahead, try catch me if you can, man. You'll be looking all night, I'm the Sandman. New York, London to Japan. I'ma show the whole world who I am. Boli! Boli! I'm good. Tole smo nabrali na poti iz vrha.
nismo se neki ful trudili, ampak pač sam kar smo videli sprot, da vsak planinsko pač gre v hribe, če bo odnesel en kupček smeti, bo naredil ena pozitivna stvar, pa skupaj pomagamo očistiti planinske poti. Tako, Gašperja pa Mašo sem odložil, zdaj grem pa hitro na testiranje, ker imam jutri eno poroko fotkam, oziroma snemam in moramo imeti vsi teste negativne mlajše od 48 ur. Tako da, let's do that. Dan. Hvala. Hvala. Adijo.